السلام عليكم. Bonjour les amis. من المواضيع التي تهتم بها النساء موضوع الوزن الزائد. والسؤال الذي يطرح كثيرا هو: هل يمكن إنقاص الوزن بدون مجهود؟ في هذا المقال الفرنسي الذي سأقوم بشرحه سيجيبنا على هذا التساؤل. Je vous souhaite une bonne écoute. Est-il possible de perdre du poids sans effort؟ هل من الممكن أن تفقد وزنك دون عناء؟ كتبت هذا المقال كورين كليمون. La plupart des femmes se laissent encore berner sur les différentes formules pour maigrir sans effort. Pourtant, c'est complètement impossible. La plupart des femmes, معظم النساء, se laissent encore berner, يخدعن أنفسهن, sur les différentes formules بالطرق المختلفة pour maigrir sans effort من أجل إنقاص وزنهن دون عناء, sans effort. Pourtant, ومع ذلك c'est complètement impossible. ومع هذا فإن هذا مستحيل تماما. مستحيل, impossible, complètement, تماما. Il faut souvent des compléments pour percevoir une perte de poids considérable. Il faut souvent غالبا ما يجب استعمال des compléments مسائل إضافية زائدة أو مكملات pour percevoir لتلاحظي une perte de poids considérable. لتلاحظي نقصا مهما في الوزن. Une perte de poids نقصا في الوزن considérable بمعنى مهما. De plus, la pratique du sport est justement un élément incontournable de la lutte contre le surpoids. علاوة على هذا فممارسة الرياضة, la pratique du sport, لا هي حقا justement un élément incontournable, عنصر لا مفر منه, عنصر ضروري ومهم de la lutte contre le surpoids, في مكافحة الوزن الزائد. Le surpoids, الوزن الزائد. La perte de poids, comment se déroule-t-elle? La perte de poids, comment se déroule-t-elle? النقص في الوزن كيف يتم? Quel que soit le produit pour maigrir ou le programme minceur dans lequel les femmes se lancent, son action n'est pas immédiate. Il agit souvent de manière progressive. Il faut même des mois pour percevoir le résultat. Quel que soit, كيفما كان نوع المنتج أو المنتوج, وهنا بمعنى الدواء, le produit pour maigrir, الخاص بالنحافة, أو البرنامج ou le programme minceur أو برنامج المتبع في النحافة dans lequel les femmes se lancent, والذي تتعاطاه النساء. Son action يبقى مفعوله n'est pas immédiate, ليس آنيا, ليس فوريا. Il agit souvent de manière progressive. في كثير من الأحيان يأتي تدريجيا, progressif, تدريجيا. Il faut même des mois, بل يستغرق شهورا, il faut même des mois pour percevoir le résultat, لكي تلاحظي النتيجة. Le résultat, النتيجة. Il a été prouvé qu'en parallèle à ces formules, pour mincir, faire travailler son corps et se bouger de temps est essentiel pour appuyer l'intervention de telle ou telle méthode utilisée pour perdre du poids. كما ثبت, il a été aussi prouvé, كما ثبت بالتوازي, qu'en parallèle لهذه الطرق, à ces formules, pour mincir لهذه الطرق الخاصة بالنحافة, faire travailler son corps, يجب كذلك بذل مجهود بدني, et se bouger de temps est essentiel, لأنه من الضروري, essentiel, pour appuyer l'intervention لدعم عمل هذه الطريقة أو تلك, de telle ou telle, عمل هذه الطريقة أو تلك, utilisé pour perdre du poids, دعم عمل هذه الطريقة أو تلك المتبعة في إنقاص الوزن, pour perdre du poids. Tout cela signifie qu'il est bel et bien impossible de maigrir sans effort.
كل هذا يعني بأنه من المستحيل qu'il est bel et bien impossible أن يخس de maigrir وزنك أن يخس وزنك أو أن ينقص وزنك دون ما عناء sans effort. En effet, pour brûler les graisses présentes dans tout le corps et pour qu'il y ait une dépense d'énergie, il n'y a pas de produit miracle. فمن أجل حرق الدهون أو الشحوم المتواجدة في dans tout le corps في أنحاء الجسم ومن أجل أن يكون تفريغ et pour qu'il y ait une dépense d'énergie من أجل أن يكون تفريغ للطاقة il n'y a pas de produit miracle ليس هناك دواء سحري. Il est donc de tourner la page et de bien se mettre en tête que les formules pour perdre de poids n'ont d'effet sans action de la part de la personne concernée. لقد حان الوقت, il est donc temps. لقد حان الوقت de tourner la page لفتح صفحة جديدة. هنا بمعنى يعني de tourner la page يعني ليس قلب الصفحة, يعني هنا معنى مجازي. de tourner la page يعني فتح صفحة جديدة أو القطع مع الماضي أو الفكرة التي كانت في الماضي. de tourner la page et de bien se mettre وأن تتيقن de bien se mettre وأن تتأكد en tête que les formules يعني بأن الطرق الخاصة من أجل إنقاص الوزن ليس لها non d'effet ليس لها أي تأثير sans action دون بذل مجهود من طرف الشخص المعني. Le sport est un élément essentiel pour maigrir. فالرياضة تبقى عنصر أساسي في النحافة. Dans toute démarche pour perdre du poids, le sport est constamment présent. Effectivement, des études de nombreux spécialistes ont permis de tirer comme résultat l'atout essentiel de celui-ci dans tout programme pour mincir. ففي جميع المساعي الخاصة بإنقاص الوزن, le sport est constamment présent. فالرياضة تكون دائما حاضرة. Présent حاضرة constamment دائما. Effectivement, des études de nombreux spécialistes effectivement des études دراسات de nombreux spécialistes دراسات العديد من المختصين ont permis وجدوا في النهاية بأن الرياضة هي الميزة الأساسية l'atout essentiel الميزة الأساسية في جميع de celui-ci dans tout programme pour mincir في جميع برامج programme النحافة. Un peu de footing, d'exercice d'étirement, des abdos et tant d'autres encore peuvent conduire à la réalisation de votre objectif. فالقليل من كرة القدم, des exercices d'étirement, يعني تمارين التمدد, des abdos, تمارين الخاصة بعضلات البطن, et tant d'autres, والعديد من التمارين et tant d'autres, العديد من التمارين الأخرى peuvent conduire التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق la réalisation de votre objectif, تحقيق هدفك. Les exercices physiques qui accompagnent les différentes formules pour maigrir contribuent à perdre les graisses encombrantes dans le corps ainsi que des calories. Ne présentant aucun danger pour la santé, ils sont vraiment efficaces. فالتمارين les exercices physiques التمارين البدنية التي تصاحب مختلف الطرق أو التي تصاحب الطرق المختلفة للنحافة pour maigrir contribue تساهم à perdre les graisses encombrantes تساهم في إزالة الدهون أو الشحوم المعيقة encombrantes
بمعنى المعيقة dans le corps للجسم ainsi que des calories، وكذلك تساهم يعني في حرق السعيرات الحرارية les calories ne présentant aucun danger، فهي لا تمثل أي ضرر للصحة، بل هي على العكس فعالة vraiment efficace، فعالة حقا vraiment efficace. D'où la considération du sport comme étant une sorte d'aide pour maigrir incontournable. ومن ثم d'où la considération من ثم فاعتبار الرياضة كشكل من الأشكال المساعدة في إنقاص الوزن. incontournable بمعنى لا مفر منها، والضرورية يعني الرياضة ضرورية. L'énergie ne se perd donc pas facilement comme par magie. Il faut faire des efforts. فهذه الطاقة الزائدة لا يمكن تفريغها، ne perd donc pas facilement، لا يمكن تفريغها بسهولة comme par magie أو بشكل سحري. il faut faire des efforts، بل يجب أن تبذل مجهودا أو أن تبذل مجهودات. والسلام عليكم.